dan isi rajin taik sembahyang subuh. Lagu mau sekali tempo telat taik ke jok masjid. Wah, selesai ngebang. Wan tak kamat ya. Nyerepak-repak kudu Bapak Haji ya. Masya Allah. Selesai wudhu dan jedeng berterus marah biasa nyerang napiaran serminang sabiasa le muri lawang niki atau dagantung saran sorban saran selapu di nyerang demak ke damun selong dah ni datang masjid dengan hamus rakaat ia baru Allahu Akbar dia minta serminang si jamaah sak lain dan mulai nang kukok le muri ya. Apa baik kerdean ngisin. Pas sa sujud ya, kamar ni kinten jarin dan kan. Pas sa sujud bu nia ti jota nampuk ya. Dong sa mula janggih tendes nya bajeluan nantun bu. Apa-apa sademok ni ke juduan. Astagfirullah ya ada tekel. Aro payung bu ya ti pak sujud ya. Astagfirullah. Polisi lila malu jengek jangan dia sempat zikir pun langsung ulit jangan. Iya pun sili dah sebinian kaya jangan. Kah keminta nele cari. Ane wah kedong jauh takak dia baru aneh beisi garing gitu. Astagfirullah. Laun dia tak gantung tangkong, hati dia tak gantung nggih kuaca si jamaah laki, jamaah bini iya tong gantung-gantung parut ya. Dah pilih tau dah bergantung betok parut kah keruang kan. Ya ondek sekedik sama raniki nggih. Dia tu milit ya. Iya sebapang yang tertunah lalu Siti Khadijah sangka sekedik-kedik nanti narak be pekayunan dah sida Nabi saya pedua pemaduk Siti Khadijah buya ninggal dunia. Jarak kematian menurut kaul samuk tamat tinggi antara meninggal dunia Abu Talib dan Siti Khadijah jarak telu jelo dalam minggu sak pada. Berembe nek kesedih terdawak nangih. Sebinian tertinggal dunia berembe pekayunan jamaah lagi. Selakian dan tinggal dunia berembe idap dan jamaah bini. Berembe anden mami tiang pelunggu sami juga ninggal dunia. Sila dan bau sitia napiaran tahan rasa haru sedih sak dalam dan tentunya. Dengan sebab niki jamaah bini laki Islamian desida Nabi terpendikayang si Allah Ta'ala nggih yakni parak yang taturin oat sangat jati si mujarab sangat gati si solah sabilan telaksana bilan terberwat isi saniki nggih insyaallah ia jari oat susah ia jari oat sedih ia jari oat terharu. Napi nika nggih ieu tong sa terima perintah sak tebausin maratur dewek si barunya ni perintah ibadah sembahyang sak 5 jelo 5 waktu dalam sejelo daid semalam. Masya Allah. Sampai ngandika desida Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was salah. Tunas bantuan pertolongan gama tiap Allah Subhanahu wa taala isi dua cara. Pertama bis sabri ada tengiring endoyang sifat sabar. Ada lebih menjadi ketua majelis taklim mampura kat tuan ya. Si belik coba hendak ya. Belik coba hendak ya. Nggih. Kebetulan ada pertanyaan niki di jamaah YouTube di Sumatera kan. Dengan Lombok kan. Pertanyaan pertama, napi hukum bagi perempuan yang sering posting atau pamer makanan di medsos
sementara tetangga di luar tanja atau belum mencukupi. Ini pertanyaan pertama. Kedua, tunas napi amalan adik ngiring terhindar dari istri yang cerewet. Niki jangan begini pertanyaan kan. Tunas amalan untuk terhindar menjadi istri yang cerewet. Sampun. Si pertanyaan. Pertanyaan ketelu, Nabi hukum baca Al-Quran le HP. Kemungkinan maksud niki apakah harus berwudu atau nentan berwudu? Kemungkinan maksud pertanyaan ketelu kan. Dawak. Pertama ya, kaitan kance baca Quran le HP. Nggih. HP niki kan HP ya, nggih. Quran napi HP. Quran napi HP. Pengandikan dasida Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Lamun tegan Quran ja harus tersuci. Lagu lamun HP ja kan ndek ngaran Quran niki nggih. Berarti alen dia baca Quran dan searah oleh hafid dan nenten jadi masalah. Si kandeun nggih tetap membaca Al-Quran niki termasuk jadi ibadah. Dalam artian nggih bau baca Quran walaupun tiang pelenggu sami dalam keadaan dek berdua ai udu lagu pahalan beda. Nabi pengandikan Nabi saya baca Quran dalam sembahyang kenyangkan berayat si Al-Fatihah, berayat si suratul Ikhlas, An-Nas dan seterusnya dalam sehuruf yang dican pahala seket dalam sembahyang. Saya baca Quran lek luas sembahyang lagu arak wudhu entican dalam sehuruf niki pahala selai pahala. Saya baca Quran lek luas sembahyang dek narak wudhuan sa sehuruf niki 10 kebagusan yang terdijan pahala si Allah Ta'ala. Jadi tidak masalah niki katuan kan. Kemudian amalan ada sande berdua tunas napi amalan adik kang sande jari senina sacerewek mari iku. Aden tang sande jari sebinian sacerewet. Enggak jari pengiringan jamaah bini dekerang-kerang kuat-kuat hadir oleh majelis taklim ulil albab. Kan baru iya pengajian sama nikah dah kan? Si kandeng nggih lamun de cerewet lalu jamaah bini iya ada taturin kepeng pai burung dah. Ampurayan dan sekalian nggih lamun bau jak luwi anten menang bae, luwi anten teduk dan lebih-lebih le bulan Rajab nggih. Ada yang sepi beda waktu nggih. Lagu sepi dadikan bingung jamaah laki masih ya. Napi milik engkau marah nikah ya. Insyaallah marah nikah mungkin katuan dan nggih. Nabi hukum bagi perempuan yang sering posting atau pamer makanan di medsos sementara arak tetangga belum berkecukupan anton di rumah tangga kan. Urayan jamaah namian nggih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu nggih. Ade tengiring sarang sami saling hormatin, saling tunah kangen kance tetangga dah. Makin badai tiang jadi enten iya cara enten dia saling tunah kangen, saling peserik-serik langan medsos nggih. Areja zaman medsos makin mun pelungguh sami saling siring-siring yang tonan wikana ngaran medsos ya. Lagu lamun sama masing-masing bajang yang insyaallah ya. Bahkan tersak pendikayang si Nabi sak mulet ya. Lamun nekelak kando jamaah bini pengandikan Nabi ada yang luwe-luwe sinta perai. Ada sak mau mentanja jok lingkung ya. Mau mentanja jok muncan dan mau mentanja jok lendang tengari. Ndek jara isi mana-mana ai dan insyaallah
papa ai kan dakan ai lagu kado jangan jamai katuan nggih. Napi lagi bakso ya. Pempurayan tiang sampun dan terundang sekalian pura katuan. Sampun tundang ngajak nikah dayen si laut biatur tanjur nggih. Prasmanan. Bukai buku murian tiang datang. Buka ringai doang ya. Papa saya nyebur nih kendal bagaimana saya napiaran arak yang masih isi dan ayo doa lihat tapi saya coba-coba jauh bawaan arak idap ngeropak-ropak dong marah nikah masalah butang angkat-angkat selong jatah kayak mbuk Laos ya masih getih Laos sore ada Antoni dangi bu selong jauh sambil isi si jamaah saja luan ya bu karing Laos jadi dia petaik ya bu tiang masa gedong petaik bu Laos taik ya kena sendang seangkat ya tuh lagi etan tuh lakang yang kedet semen ya daran ya tunas yang dileket ya berbeda rasa jangan Laos atur ya lamun bau ja sampunan da mosting sila nggih jadi melet-meletang batur ya uli serian da daran dan mesa da baik nggih lamun darak buntanja njok luah aja lagu lamun bau aja degaan si deprai itu ya anda de piak bakso nggih samuda biasa serantang makin sesubruk ya ada sama mentanja jok keluarga kadang jari searak di sekitar nah maranika jamaah bini laki senamian mau sikanden nggih ya sebab syarat pendikayang nabi ya parak nggih le dalam perjalanan Isra Mi'raj sakte pendikayang beliau si Allah Ta'ala oleh bulan Raja dalam rangka terhibur kayunan Nabi si kandang Nabi ia ton terima perintah ibadah sembahyang sak 5 waktu sejelo dari semalam bu maratur dek si barun ia sarana dek tiang pelungguh ya tunas pertolongan Allah langan sabar sadek tengiring laksana ibadah sembahyang mantok-mantok saklemak desida Nabi paling juluk sembahyang sabin munggahin si Nabi adalah sembahyang zuhur ya bon tebausin zuhur artin jelas zuhur artin pedas ente nuan tak pedas nyata jelas makin niki datang perintah Allah Ta'ala sak nyataan bahwa wajib tiap ngiring gawe ibadah sembahyang jari oat susah sangka saya susah jamaah bini jamaah laki jari wasa paling mujarab adalah sembahyang insya Allah arak susah sahadir niki kali-sekali arak susah sahadir makin niki lamun le majelis taklim tiang yakin darak susah ya sikanya kalau terperingat dah makin no. Berkah niki soal sada majelis taklim niki kini dan sok tamu majelis taklim jak wajib penyusah telang berembe-rembe kepada utang dan darat penggitaan dan ule jabareh datang mana niki kehebat saaran majelis taklim saaran zikir iling ingat li arafan desida Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin rahimakumullah jam 6 lebih 4 menit nggih marak sekali Nabi dan berjanji sareng kakanda niki pimpinan majelis taklim dining jam 6 jak selesai pengajian nggih mau insyaallah belo riwayat napiaran Rajab jam alias Isra Mi'raj niki lagu sekedar mukaddimah doang sak baru jadi dia mah mudah-mudahan tijan panjang umur nggih sehat wal afiat mudah-mudahan tekican barokah pengiringan sak mangkin niki ilmu dan masih sabar niki jamaah bini nggih jadi ilmu Isra Mi'raj niki penuh kandungan hikmah dan pembelajaran bagi dewek tiang pelungguh sami selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih senenten mantang ngiring tutup isi doa pengajian sik makin niki nggih ngelunsur doa dulu nggih dipa nggih keluarga handai taulan mami laki bini tiang pelungguh sami senamian wabil khusus ngelunsur doa seluruh jamaah kepada almarhumah nggih Ina Muniyah Daid Ina Marilah saarat nike pemilik tanah tau sak ngiring melungguh melinggih
makin niki. Mudah-mudahan nggih sekaligus beliau niki dalam rangka haul yang ke-5 tahun nggih meninggalnya beliau nggih. Mudah-mudahan tekijan terima amal ibadah jariah beliau. Selamat tengadak, selamat temelungguh melinggih pelungguh tiang sami. Ikuti pengajian. Beliau sampun meninggal dunia. Lagu pelungguh tiang sami rau hadir di tahun niki. Pahala ja seluit pelungguh tiang sami sarau hadir. Tetap di wajib ya terima isi almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat. Lahumul fatihah. Inggih hadirin jamaah sekalian, insyaallah lain waktu datang giring lanjut temalik ngantos keruhan pelungguh sami tema le jelo Sabtu sak kedua ya. Mudah-mudahan dah pulih, mudah-mudahan panjang umur dan sehat serta sempat nggih ada dewikan de tau nare lendang tengah nggih. Matur tampiasi atas keruhan perhatian pelungguh sami sekalian. Kurang lebih natur dewek Unsur ampureun, nanas maaf sebelik-belik nggih. Untuk lebih barokah jari niki dawak dengerin sareng sami tutup